Almaški kraj čuva stari duh Novog Sada. U Almaškoj ulici nalazi se Almaška crkva. Ona je najveća pravoslavna bogomolja u Novom Sadu. Na njenom mestu 1718. izgrađena je prva pravoslavna bogomolja koja je bilo trošnog materijala i nije dugo trajala. Srpska pravoslavna crkva Sveta Tri Jerarha spomenik je kulture od izuzetnog značaja. Sagrađena je 1797. prema projektu Martina Kovčarskog kao jednobrodni klasicistički hram sa visokim masivnim zvonikom na zapadnom pročelju. Ikonostasnu pregradu crkvi razbario je Aksentije Markovića, ikone su rad Arsenija Teodorovića, jednog od najznačajnijih i najuticajnijih srpskih slikara 18. i 19. veka. Zidne slike i one na svodu naosa takođe uradio Arsenije Teodorović, dok su delovi oltarskog prostora ukrašeni slikama ukrajinskog slikara Andreje Šalistre. Istorija Almaške crkve počinje početkom 18. veka, kada su se stanovnici sela Almaša doselili u Novi Sad i napravili naselje na periferiji, daleko iza poslednjih kuća severno centra grada. Kako su Almašani bili čvrsto odani veri, najpre su na mestu današnje crkve podigli krst i oko njega sagradili naselje, među barama koje su tadašnji Novi Sad delile na kvartove. Ubrzo po osnivanju naselja 1718. podignuta je prva crkva koja je slično tadašnjim kućama bila sačinjena od pletera oblepljenih blatom i prekrivena trskom. Posvećena je prazniku Sveta Tri Jerarha u sećanje na čudestan pronalazak ikone tog praznika prilikom kopanja bunara pored hrama. Ubrzo po nastanku tog skromnog hrama rađa se ideja o izgradnji nove solidnije crkve. Izgradnju novog hrama vodio je prvi sveštenik almaškog naselja pop Maksim. Izgradnja je završena 1733. kada je na praznik Sveta Tri Jerarha novosagrađeni hram osveštao episkop bački Visarion Pavlović. Crkva je imala zvonik s jednim zvonom i bila izgrađena od nepečene cigle sa svodom od asaka i krovom od šindre i popločana pečenom ciglom. Ipak, ni drugi hram nije bio sačinjen od odgovarajućeg materijala, tako da se 1770. godine ponovo javlja ideja o izgradnji nove crkve. Sadašnji hram građen je od 1775. do 1797. godine. Kada je završen, osveštao ga je episkop bački Jovan Jovanović, o čemu svedoči mermerna ploča s imenom austrijskog imperatora Franca II. Koja se nalazi na zapadnoj fasadi iznad portala. Dragocenost Almaške crkve je ikona Bogorodica sa Hristom, delo Uroša Predića. Nju je naručila supruga novosadskog knjižara Arse Pajevića 1905. Dugo je važila za intrigantnu ikonu, jer je lik Bogorodice prikazan suviše realistično po ugledu na lik Anke Pajević. Ono što danas krasi taj deo grada jeste svakako, pored istorijskog graditeljskog nasleđa, jeste i sedište Matice Srpske. Tu se nalazi hram pravoslavne crkve Sveta Tri Jerarha. Od pre deceniju se nalazi sedište istorijskog arhiva grada Novog Sada. Mi smo u procesu otvaranja novih prostora za kulturu u Almaškom kraju. Matica Srpska je najvažnija i najstarija književna, kulturna i naučna institucija u Srbiji. Osnovana je u Pešti 1826. godine, a osnivači su bili grupa peštanskih Srba na čelu sa Jovanom Hadžićem, koji je bio prvi predsjednik Matice. Izdavanje srpskih knjiga i prosvećivanje u vreme oslobađanja od viševekovne turske vlasti Maticu Srpsku činilo je stožerom najobrazovanijih ljudi u Srbiji i van nje u tom periodu. Doktor prava, plemić, trgovac, filantrop i ktitor Sava Tekelija svoje zdanje u Pešti, Tekelijanom, zamislio je tako da se u njoj školuju najsiromašniji i najbolji srpski đaci odakle god da su. Matica Srpska se u njoj nalazila do 1864. odakle se preselila u zgradu Platoneum u današnjoj ulici Nikole Pašića u Novom Sadu. Današnju zgradu Matice Srpske u istoimenoj ulici projektovao je Momčilo Tapavica i ona je sagrađena 1912. Zdanje je nastalo zahvaljujući dobrotvorki Mariji Trandafil, a ona je svu svoju imovinu 1878. godine poklonila Matici Srpskoj. Do 1928.
Ovde je bilo sirotište naše velike dobrotvorke i zvalo se Zavod Marije Trandafil za Srpsku pravoslavnu Siročad u Novom Sadu. Matica Srpska se na današnjoj adresi nalazi od 1928. godine.